Povodom 90 godina od rođenja velikana srpskog glumišta Velimira Bate Živojinovića u Niškom kulturnom centru otvorena je izložba Bata u 90 slika. Izložba je u galeriji Niškog kulturnog centra otvorena do 9. septembra, a nakon što obiđe gradove u Srbiji, u oktobru dolazi i u Peking. Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga. Putovanje kroz život Valtera, oficira Gvozdena, stoleta, trgovca Perijem Mirtu i omiljenog deku Aranđela sa malih ekrana stalo je u 90 slika. Niš je verovatno najznačajniji grad za Batinu karijeru, pre svega zbog toga što je Bata svoje prve glumačke korake napravio u Nišu kao učenik srednje glumačke škole. On je ovde završio 2 godine. Zatim je kao jedan od osnivača glumačkog filmskog festivala u Nišu se zauzeo da to bude baš u Nišu i praktično ja mogu da posvedočim da smo celog života dolazili porodično na festival i provodili neki od najlepših trenutaka. Iako je ideja putujuće izložbe da Bata ide u narod, da se obiđu mala mesta u Srbiji, Niš je kao najznačajniji grad u Batinoj karijeri i uopšte životu morao da se izuzme iz ove koncepcije. Postavku čine fotografije ne samo iz Batinog privatnog života, već i njegove uloge, kako filmske, tako i televizijske, odnosno uloge iz serija. Tu su naravno i fotografije sa dodele filmskih nagrada, između ostalog i sa filmskih susreta u Nišu 70-ih godina. Na izložbi su prikazane fotografije iz arhiva Borbe, Novosti, Večernjih novosti, Sporta, Sveta i drugih izdanja. 5. oktobra ćemo biti u Srpskom kulturnom centru u Pekingu, da se družimo sa našim kineskim prijateljima i tu izložbu konačno ne vraćamo za Beograd, nego ćemo je pokloniti kineskom narodu. To je jedna mala simbolika. Znamo koliko je Bata bio omiljen u Kini, ne samo kroz film Valter, nego i film Most, njegove glavne uloge, ostao omiljen Kinezima. Mlađe kolege Batu vide kao stub jugoslovenske kinematografije, velikana koji je odgovorio svakom glumačkom izazovu. To je simbol mog detinjstva, to je simbol miliona ljudi koji su odrastali uz njega. Prosto nemoguće je zamisliti filmsku produkciju ni danas, kada je on već nije među živima, da ne pomenete Batu Živojinovića ili da on ne bude iskorišćen kao primer kako se nekada radilo. Kao klinci, moja generacija gledali njega i u domaćim serijama koje su bile nežne, prisne, kao i u veličanstvenim i ozbiljnim filmovima koji su nekako stubovi naše kinematografije, od Crnog talasa preko partizanskih filmova. On je nekako jedan od onih koji je uvek bio tu i uvek je u svakom od tih zahteva, stilova ili žanrova filmskih bio kao da je svoj na svome. Festival filmskih susreta u Nišu za Batu ostaje kao jedan od najznačajnijih pobjeda koje je doneo svojoj branši, ali sa tog festivala odneo i mnogobrojne nagrade. 1972. dobio je čak 4 Grand Prix-a. Za film Doručak sa đavolom pripala mu je nagrada Car Konstantin, a dobio je i nagradu za najbolju epizodnu ulogu. Za Happy televiziju iz Niša, Marija Janković.